हेलो नमस्ते फ्रम ब्रसेल्सको ग्यान्सुरेनबाट चाहिँ आज हामी साइक्लिङ गर्दै धेरै टाढा जाँदैछौँ। कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन, र आजको यो वेदर पनि एकदम घमाइलो छ। यो घमाइलो मौसमलाई रमाइलो बनाउनको लागि र सानोतिनो एक्सर्साइज र फ्रेस हावा पनि र यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग भिज्नको लागि र नौलो ठाउँमा पुग्नको लागि हामी साइक्लिङ गर्दैछौँ। म र सुयोग पछाडि छ, म अगाडि लिड गर्दैछु र सँगसँगै जाँदै तपाईँलाई देखाउनेछौँ। हाम्रो सुयोग भाइ अगाडि पुगिसक्यो, अहिले लिड गर्दैछ सुयोगले। हामी अहिले ग्यान्सुरेन कटेर जेट हुँदै अब चाहिँ हामी यो फ्रेन्च पार्क छोडेर हामी फ्लामिस पार्कमा पुग्नेछौँ। यहाँबाट 500 मिटर माथिबाट चाहिँ फेरि फ्लामिस पार्क सुरु हुन्छ। सुयोग यहाँ वेट गरिरहेछ। आर यु ओके बोय? गोप्रोको फिक्स गर्दै थिएँ, त्यही भएर हजुर लाइट छ। Okay. र हामी चाहिँ अब यो बाटो क्रस गरेपछि फ्लामिस ब्राबन्डमा आइपुग्छौँ। त्यसको मतलब चाहिँ हामी फ्लामिस पार्कमा आइपुग्छौँ, जहाँ चाहिँ डच ल्याङ्ग्वेजले रुल गरेको छ। हामी यतापट्टि फ्रेन्च साइड उता फ्रेन्च बोल्छ भने फ्रेन्च गभर्मेन्ट छ भने उतापट्टि चाहिँ फ्लामिस गभर्मेन्ट। ओके, हाम्रो साइक्लिङको यात्रा अगाडि बढ्दैछ। हामी अहिले उमेल सिटीमा छौँ र मेरो फर्स्ट साइक्लिङको भ्लगिङ हो। मैले अहिले ट्राई पनि गर्दैछु कस्तो हुन्छ यो एउटा अनुभव लिउँ भनेर, साइक्लिङ गर्दै एउटा भ्लग बनाउँदै। रमाइलो भइरहेको छ दिन 2026 लगभग जुलाई, भोलिबाट जुलाई सुरु हुन्छ। आज जुनको लास्ट डे। अनि अहिले यहाँ टेम्परेचर यहाँको 30 to 35 देखि अस्तिसम्म 40 सम्म पुगेको थियो र आज चाहिँ अलिकति डाउन भएको भएर साइक्लिङ गर्न पनि मजा आउँछ, धेरै गर्मी पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी साइक्लिङ गर्दैछौँ। आजको टेम्परेचर चाहिँ 24 डिग्री छ। ओके, ओके, अहिले हामी अब यो उमेलको नगरपालिकाको अफिसको वरपर आइपुगेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई म यहाँको नगरपालिका अफिस पनि देखाउँछु। यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो पार्क पनि छ पछाडि, र यो दरबार जस्तो छ नगरपालिकाको अफिस। यहाँ चाहिँ स्टार्ट हाउस भन्छ, फ्रेन्चमा चाहिँ गिमेन्ती हाउस कम्युन। र हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यहाँको कम्युन। सुयोग, यो चाहिँ यहाँको कम्युन भयो। अब हामी यहाँ कम्युनको पछाडिपट्टिको पार्क एक फनको लगाएर चाहिँ अनि फेरि माथिको यात्रा अगाडि बढाउनेछौँ। ल चिल छ, मजाले सफा सुग्घर र पार्क मान्छेलाई बस्नलाई युक्त बनाइएको छ। पोखरी, ठाउँमा यसरी चाहिँ पार्क हुने हो भने हाम्रो काठमाडौँतिर पनि मानिसहरूलाई दिन काट्न सजिलो हुन्थ्यो र यसो बिहान मर्निङ वाक, बेलुका इभिनिङ वाक गर्नेलाई ठाउँ पनि हुन्थ्यो। यो चाहिँ पहिले नै हुनुपर्थ्यो, अब अलिकति ढिला भइसक्यो, ठाउँहरू सबै घरले भरिसक्यो। हेर्नुहोस्,
जस्तो देखिएको चाहिँ यहाँको नगरपालिकाको अफिस। ल हामीले एक राउन्ड लगायौँ होइन यहाँबाट। अब यहाँबाट फेरि माथितिर उमेलबाट माथिको गाउँतिर पुग्नेछौँ। के रहेछ हामी ठाउँको नाम पनि बताउँदै देखाउँदै लानेछौँ तपाईँलाई। झन्झन उकालो बाटो आयो अहिले। हामी अब यो कन्ट्री साइडतिर जस्तो आइपुगेका छौँ। यहाँ एकदम राम्रो राम्रो घरहरू भिल्लाहरू देख्न सकिन्छ। के सक्छौँ। लटरममा एकै ठाउँमा चाहिँ मजाले मकै रोपिएको छ। मकै अब 1 महिनापछि सायद लटरममा हुन्छ होला। र यतापट्टि गहुँबारी। यहाँ ट्रकले मेरो बाटो रोक्यो, के गर्ने होला। जान दियो मलाई, धन्यवाद। Are you tired, bro? I'm not tired. Okay, you are young enough, huh? He's just 18 years old. I'm not tired. So, I'm just waiting for you. okay, that's a good spirit, brother. Okay, हाम्रो ब्रेक चाहिँ एउटा गाई गोठमा हुनेछ। अर्ग्यानिक गाई पालेको ठाउँ, अर्ग्यानिक दुध आउने ठाउँ। त्यहाँ गएर चाहिँ ब्रेक गर्ने हो। मजा भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई पनि मजा भइरहेको छ होला भन्ने आशा गर्छु। यहाँको बाटोघाटो देखाउनलाई अलिकति रमाइलो लाग्छ नौलो ठाउँको। लेट्स एक्सप्लोर एज मच एज यु क्यान। हामीले जीवनमा जति सक्छौँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। नौलो चिज, नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्दाखेरि नयाँ अनुभव हुन्छ, नयाँ भाइब्स आउँछ, नयाँ कल्चर देखिन्छ, नयाँ मान्छे, सबै कुरा। यहाँ चाहिँ नेपालमा जस्तो ठुल्ठुलो घरहरू पनि हुँदैन र नेपालमा जस्तो एउटै घरमा धेरै परिवार बस्ने चलन पनि छैन। प्रायः जस्तो एउटा घरमा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ र बच्चाहरू सानो सानो छन् भने बस्छन्, नत्र भने चाहिँ आफ्टर 18 उनीहरू छुट्टै बस्ने यहाँको चलन छ। बाटोमा कतै टाल टुल केही छैन, साइकलको लाइन छुट्टै छ, कसैले डिस्टर्ब गरेको छैन। मजाले साइकल लेनमा आनन्दसँग चाहिँ जान सकिन्छ। हेर्नुहोस् सबैतिर यो बाटोको डिरेक्सनहरू छ, ट्राफिक पुलिस कहीँ देखिँदैन। ल यता घरहरू, यहाँ अब लाइट आयो, लाइटमा एकछिन हामी रोक्नुपर्छ आफ्नै सेफ्टीको लागि पनि। हामी साइकलको लेनमा आनन्दले गइरहेका छौँ। यहाँ मिठो एकदम स्वच्छ तरकारी बारीको एउटा माटोको गन्ध पनि आइरहेको छ। यहाँ धेरै तरकारी बारी भएको जस्तो लाग्छ वरिपरि। ल हेर्नुहोस् घरहरू चिटिक्क मजाले बनाएर बसेका छन्। यो खेतबाट आएको जस्तो ट्र्याक्टर भर्खरै। ल
र अब हामी चाहिँ उतै पारीको घरमा जानेवालामा छौँ। त्यहाँ देखिएको घर छ, हेरौँ त्यहाँ केही यसो नयाँ के देखिन्छ कि यसो हेर्दा रमाइलो पनि छ, राम्रो पनि छ त्यो घर, त्यो देखिरहेको पारिवारिक घरमा। यो फार्म हाउस, यहाँ चाहिँ घोडा तबेला गाई पाल्ने र यताउति केही कामहरू हुँदो रहेछ। लेट्स गो देयर। सो वी गो टु लेफ्ट, ओके? हामी यता लेफ्ट साइडमा जाउँ है। ए लेफ्ट साइड, उता लेफ्ट साइडमा जाउँ न। पर्ख पर्ख। Let's go. Okay. Yes. उतै माथि घर भएकोतिर जाउँ। त्यतातिर गएर एकछिन रेस्ट गरौँ है। के छ यसो हेरौँ। मही खान पाइन्छ भने मही खाउँ। Hayır su yok. Ja, dat doe. Ja, ik spreek Nederlands. We coming for fiets and we are not here, moment. Ah, there? Okay. Ah, okay. Ah, shit. Go on, go. Wij zoeken twee sterke mannen zoals jullie helpen. Ah, helpen. Wat kan ik doen? We moeten de plastic trekken. Fitness. Ja, vandaag is mijn vrijdag, hè. Sorry. Fitness is ons sport. Ja, ik doe elke dag fitness. Moet je help nodig? Ja, ik ga je helpen, Nico. Maar niet zo lang, oké? Nou, help worden. Ja. उनीहरूलाई हेल्प चाहिएको छ, सानो हेल्प गरिदिन्छौँ है। Can you help for 5 of 10 minutes, okay? Ja? Ja, wat moet ik doen? Ja. हामी एउटा हेल्प चाहियो अरे क्या, उनीहरूले सकेन अरे त्यो भएर। Ja. Deze twee? Ja. Oké. Wat blieft? Heb je een... En de handen kunnen? Ja, ik pak hier hè. Alle twee of just deze? Binnen de hoek? Ja, nee, ene. Eén, ja. Dus je moet nu naar boven stappen. Hierop stappen, hierop. Avec le pied. Ja. Dus zoek Palu, ik spreek Nederlands hè. ça avec le poing. Oei. Of English. Ja, zo. Ja, zo. We moeten opstappen. Sur, sur. Kom naar de andere pas. Wacht, stuk, wacht. Ja? Zoiets? Kom. It's good, Joe? Tot hier zo. Tot hier, ja, oké.
Voilà. Dan moeten we terug uiteinde nemen en nog een keer En de andere ook. nee, terug de hoek nemen en dan Ja. zoals op de lakens staan. Oké. Zo, ik kom nog een keer. Nog een keer zelf. En Dan daar. is het minder ver. Ja. ओके यिनीहरूले हेल्प माग्यो के हुन्छ त हेल्प गरेर रमाइलो हो नि अलि हात धुनुपर्छ एजेक्ट हे हात गेन हात उसको Wacht, wacht, check maar. Deze ook, hè? Ah, ja, deze. Een गाई पालन रहेछ नि त्यहाँ Gras, hè? Elle parle bien français. Et qu'est-ce que c'est que ça, That's a Burfitsen camera. Ah, nee, bijna veel. Dat is ook. Wil je dat lostrekken? De plakkers? Ja, dat zullen we wel doen. Waarom wil ik dat daar trekken? Kom maar. Ja, check maar. Nog een keer van hier naar daar. Kijk, nee. Ja, kom, surf. Wacht, hè? Ja. Ja. Waar? Ik ga neer. En dan nog een keer van daar naar hier. Welke? Die plastic andere? Zwarte, de zwarte. Zwarte, oké. Hier nemen en op Zo, kom. Voilà. That's good? En nu moeten we deze kant op doen. Oké. We moeten naar de jongen. Goed. Kom, Suk. Of chicken ook komen, hè? Ja. Ja. Geef mee. Dank u wel. Wat is de wet? Beetje druk.
Oké. Welke? Ik zal Bart en Gel neer. En wij aangaan. Ja, dat is alles, hè? Zo, en poel. Suyak. Trekken. Nee. Ik heb geen goede schoenen, hè? Zo. Wacht, klein momentje. Send by an angel. Probably, ja. Ken je dat? Ja, ik ken dat, ja. Jullie zijn Mijn send plezier, by hè. an angel. Ik graag helpen, hè? Dank u. Oké. En nu die nog één keer. Ja, nog laatste keer Suyak en dat is goed. Welke? Nog eens de zwart. Ja, deze. Zo, een beetje bij elkaar. We gaan hand niet redden. Dit is hetzelfde, hè? Deze twee? Ook zo. Ja. Voilà. Oké, kom maar. We gaan samen doen. 1, 2, 3, up. Wacht eens op. Wacht. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. Trek meer. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. Nog 1, 2, 3, up. Up. 1, 2, 3, up. 1, 2, up. Nog. Oké. Oké, jullie zijn goed? En voor jullie de cola. Fanta is goed, alsjeblieft. Dank u wel. Waar kan ik mijn handen wassen? Ja. Je bent nooit alleen boven. Fitness, hè? Ja, is goed. Ik ga voor helpen, hè, voor mensen. Vandaag we komen voor fietsen van Brussel. En dan, ik denk, laatste keer ik heb gezien van mijn auto. En het was een mooi huis en een mooie ja, boerderij. En dan, ik denk, misschien we gaan een keer bezoeken. Zoiets. Jij mag een keer bezoeken. Ja, als je wil. Nu of een andere keer? Andere keer ik kom met mijn kinderen ook. Ah ja, Wat is jouw naam? Sarah. Sarah, oké, aangenaam. Ja. Jullie hebben ook die winkel voor die melk of niet? Gewoon die... Maar ik wil u wel een fles vullen als je wilt. Dan moet je nog ver fietsen. Ja, oké. Gaan jullie nu naar huis? Nee. Nee, maar een half uurtje. Nog een half uur en dan... Ja, anders kom je dan terug. Pak je dan de melk mee? Ja? Ik zal het We gaan zien. opzoeken. Oh ja, bij deze is... Ja. Een klein beetje alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ja, is goed. Dank u. Ja, met de twee kinderen is het moeilijk, hè? Ja, ik heb een paar mannen nodig. Ja, een paar maanden. Ja. 2 mannen. Ja. Je woont in Brussel Ja, Gansuren. en je werkt ook in Brussel. We have one in restaurant. Oh, kom maar een keer eten. Ja. Je moet het adres opschrijven. Nee, dat is niet. Voor uren inschrijven. Wat is? Voor uren inschrijven. Ah, Nee, ik begrijp niet. Wat moet ik wij doen? komen eten in uw restaurant. Ah ja, zeker. Je moet het adres opschrijven. Nee, pak een keer Fanta. Gewoon in Fanta is oké, dank u. Pinky honey. Ja, ja. Hij drinkt water, hè? Water liever.
Plat water also. Water ervan. Papier is stil. Ik ga eten. Restaurant को नाम लिने रे राम्रो हुन्छ ब्याट्री छैन के हो छ चार्ज भइराख्यो आस्क dank u wel. Let's go this bitter. Adres van het restaurant. Ja. थ्याङ्क यू भेरी मच Dat is die naam van het restaurant. Ja. Dat is de test of Himalayan. Ken je pokeballs? Pokeballs? No. Heb je dat? Nee. Nee, dat is gewoon voor eten hè. Dat is ukkel. This you can Google Map doen and then it's Ah, good. Yeah, okay. Just of Himalayan ukkel. Dan daar komt de adres van het restaurant. Nee, Google. In Ukkel gaan we Ukkel, ja. eten. We zijn van Nepal. Van Nepal. Ken je Nepal? Ja. Nepal? Ja. Himalayan, yeah. And then we have an restaurant Himalayan. We have an we have an direct van Nepalese. En we gaan de proeven. Nee. We have in winkel here in Brussels, België. And we kopen daar of soms come van Nepal. जो pinches en zo beer van Nepal en een whisky, zo dat komt van Nepal. Maar eten, we maken hier. Hè. Goed, wij komen eten. Ja, dank u wel. En is het ook je thuis? Je blijft hier ook? Ja. Hier woont mijn moeder. Ja, dat is een mooie huis hè? Achter de hoek. Ah ja. Oké, En daar Sante. is mijn broer woont daar. Ah ja. Ja. Dank u wel iedereen, Sante. Ja, jullie wel bedankt. Ja. Hè. Groot werk. Die twee meisjes. Ik graag voor helpen hè. Soms keer ik heb ook iemand nodig, dat is karma hè. Ken je dat? Ja. Maar sent from an angel. Ja. Twee fietsers. Ja, ja. Voor vakantiejob in de... Vakantiejob. Hij is ook in vakantiejob. Hij is 18 jaar oud en als je wil. Ja, ik kan hier komen. Hij doet fitness hè. Ja, Ja. een beetje. Wat fitness? Fitness doet hij ook. Hier is werk hier is Ja. altijd fitness in de boerderij. Hè? Ja, altijd fitness ja. Weer zwaar werk. En nu? Jullie hebben iemand nodig voor werken of? Wij, Ja, nee, soms hè. Ah ja. stagiairs van school. Ja. Stagiairs. Nu vakantie, de meisjes. Hij gaat met zijn kinderen een keer komen naar de koeien kijken. Ja, ik heb 2 kinderen. En dan zij zijn blij als ze zien dat jij studeert ook Nederlands. Ah, ja. Jij kan Nederlands spreken ook. Ja. Nou, vanaf morgen is vakantie en ik ga een keer in dag brengen. En ik ken haar naam Sophie, nee, Sarah. Sarah, ik ga spreken. En, ja. Goed. Ik ga kijken naar de koeien. Ja, morgen ben ik op vakantie. Oh ja, waar? Naar Frankrijk. Wauw. En waar Frankrijk? Normandië. Ah, Normandië, ja. Met de auto. Ja, ik heb daar geweest. Ja, is 9 uur rijden hè? 3 uur, 3, 4 uur. Ah, 4? Ja, Baai van de Somme. Ah, oei. Dat is niet zo ver. Ah ja. Vanaf waar ga je daar? Vanaf Vanaf morgen. morgen met de auto of? Ja, tot Ja. vrijdag. Dat goed. Ja. Daarna ben ik terug. Ja. Ja. En wat gaan we nu doen? Fietsen, een tour maken. Ja, maandag mijn restaurant is gesloten. En ik denk het is een mooie weer ook en dan een beetje ja, fietsen in de Vlaanderen. Hè. Ja. En heb weet je de weg? Gewoon Nee. Ja, ik heb dat, nee, ik denk we kunnen hier voor speciaal voor hier. Hè. We weten niks van hier en dan misschien half voor het fietsen en dan we gaan naar terug. En misschien we gaan naar Zwemmen in Gansuren of ken je iets Zwemmen plaats hier? voor de fietsen. Nee, Zwemmen. Zwemmen. Ah, voor te zwemmen. Zwemmen. Nee hè? Buiten zwemmen niet, nee. Binnen zwemmen. Zwemplaats ook hè? Ja, Londerzeel. Londerzeel? Of daar Strombeek. Is naast van hier? Strombeek is niet zo ver, nee. Maar we gaan zien via Google dan. Dat is van Lago. Ja. Ah, Lago ja, Lago ja. Scooter. Ah, de scooter. Praktisch, hè? Laten we hem een keer mee rijden. Voor uw droommer in Pakistan. Nepal is het. Ja. Heeft hem dan ook een keer over? Ik dacht in de hand. Laat hem een keer rijden. Hij wil niet. Ah. Hij mag een keer rijden anders, hè? Nee, nee, zo wel. Wil hij niet?
je allemaal Dat is vooral ons werk. Emmer Ja. meepakken met de scooter. Ah ja. Kalfje meepakken met de scooter. Kindjes op de Ja. scooter. 4 kindjes. Ik kom met kinderen en dan Jake hij spelen. Ja. Oké, dank u wel iedereen. Ja, Gelle zijn We gaan heel verder erg gaan. bedankt. Ja. En ja, op de volgende keer hè. Hier, Ik ben nog klein. we komen een keer eten in Himalayan. Ja. Taste of Mis- Himalayan. Oké, ja. Ik ga je zien hè. Ja. Onthouden, ja. Ik ken je. En hoe is u naam? Amrit. Allemaal maken ze helemaal vol gevraagd. Oké, misschien in deze volgende maand na je vakantie, ik kom met mijn kinderen ook. Oké? goed, Ja, dank u wel. Fijne dag hè. Dag. Ja. Ja, kijk. Dag. यो हामी चाहिँ भर्खर एउटा फार्म हाउसबाट अनएक्सपेक्टेड भेट्न गएको थियौँ उनीहरूलाई पनि एउटा हेल्प चाहिरहेको रहेछ अनि लेट्स हेल्प इच अदर होइन कहिलेकाहीँ अरूले हेल्प माग्दाखेरि हामीले पनि गर्नुपर्छ र हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ हेल्प चाहिँदाखेरि त्यो विल बी एन्जेल भन्छ नि होइन त्यो कोही भेटिन्छ कर्मको फल राम्रो हुन्छ भने जस्तै सानो हेल्प गर्दै उनीहरू पनि खुसी भयो फामिस बनिरहेछ र त्यहाँबाट बिदाइ गरेर अब यसो शीतलको खोजीमा आजको यात्रा अलि एडभेन्चरै भयो रमाइलो पनि भयो नौलो मान्छे भेटियो गफसफ गरियो लेट्स सी अब एउटा शीतल ठाउँमा गएर बस्नेवालामा छौँ हामी कहाँ गइरहेको छौँ हामीलाई नै थाहा छैन यत्तिकै हावाजालमा नौलो नौलो ठाउँमा पुग्दै हामी यतिकै हिँडिरहेको छौँ बाटो तर रमाइलो भइरहेको छ भित्र गाउँहरूमा पुगिरहेको छौँ Okay, let's go. Hello. यतातिर कतै पोखरी भइदियो स्विमिङ गर्न मजा आउँथ्यो छैन रहेछ कतै भेटिन्छ कि र हेर्नुहोस् यहाँ गाउँ सुकिसक्यो लटरममै यति ठुलो जग्गामा गाउँ मजाले रोपेको रहेछ
के रहेछ एकचोटि हेर्नु पर्यो ओके फाइनली हामीले सानो ब्रेक लिन यहाँ एउटा नौलो ठाउँमा आइपुगेको छौँ थाहा छैन कहाँ हो र सुयोग भाइ र मैले आज एकदम है गुड जब भयो नि त हामीले आज वेदरको पनि प्रफिट लियौँ होइन दामी भयो अनि यो समर टाइमको पनि भयो प्लस एक्सर्साइज पनि भयो अनि माइन्ड फ्रेस पनि भयो होइन केही न केही एक्टिभिटिजमा हामी इन्भल्भ भयौँ र अहिले चाहिँ हामी यो नजिकैको एउटा कोही मान्छे पनि देखेको छैन कि गाडी पनि देखेको छैन एकदम स्ट्रेन्ज ठाउँमा आइपुगेको छ पछाडिपट्टि स्याउ फल्दो रहेछ यहाँ स्याउको बोट स्याउ हो कि पियर हो यो पियर रहेछ है पियरको बोट पियरको बोट छ र यहाँ साइकल राखेर एकछिन ब्रेक लिँदै यहाँ चाहिँ एकदम सुनसान छ रमाइलो भइरहेको छ ओके हामी केही बेर ब्रेक लिन्छौँ अनि फेरि अगाडि जान्छौँ GoPro stop recording. Hey GoPro stop recording. Okay. ल फाइनली राम्रो रोड आइपुग्यो वाह We'll take a little bit break here. Okay. GoPro stop recording. GoPro stop recording. हेलो भ्युअर्स अब चाहिँ हामी घर फर्किने क्रममा छौँ अब लगभग सबै ठाउँहरू राउन्ड टुर पनि गरियो इन्जोय पनि गरियो र अब चाहिँ घरको बाटोतिर हामी जाँदैछौँ र एकछिन चाहिँ पार्कमा सानो विश्राम लिएर अनि फर्किनु पर्ला भन्ने चाहिँ प्लान बनाइरहेको छु लेट्स सी Check. Check.
सुयोग त्यहाँ फिटनेस गर भन्छ है त्यहाँ फिटनेस गरेर जाने है सुयोग